wahesha bakati l'internet ya nonti mridungao na ni mjuka uridunga harma yesitinku ya hatu ya habari za Komoro yeshen libro de Komori kao do itambazao harma zenzia za YouTube na ze media mbali na mbali ha ushanshi matangazo ya hesha bakati l'internet ya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngamjua onro yauka enti irengwa nezembiu zahe hayasa na karna ujua rende kinyume ne mila ya Shikomor haukae mila hiyo ya Shikomori wiyo tena ngari yanzao ngari idungao ridungu hauyanza rihimilia ngarjo huifanya haka emila nansi ya hatu ubayo ngaboze hasara na ngaboze faida ngari yanzao emila nansi ya hatu yode mana ya ukaya emakati yanu haushashi zido mwezi wa juye uja mwezi unu wa ut haushashi kadunzima haukadombili harma mfumo dorimnikao ni hawajimla ivumao harma insiahani hamara ya bili. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ranzi inda hunubata itsanda rikusudi ya lelori mbahulien masuala na majawabu ikao ngarijuzi sao nuwinji wa hoa Komori sisi rijuzi sao shabakati l'internet ya ngari aminio ya ukangasi na ema jawabu sisi raduzisa hauri juzi sao ye masuala ngasina owinji wa ema jawabu rilo nayo hujuma ema masuala rijuzi sao ikao walo tena ngari muzisao ni nyinyi ma internet mlio harma zerezo mbali na mbali za internet ya lelo orijana le suala riliele haranzi ndayabo safkare wa musu za homtsana wa lelo raluzisa hashikomori ngenda hubi dunia ni banu hauharme masiwa ya hatu yanu ulowa ushinda ya zi Rais Azali Asumani heni wakati Rais Azali Asumani yajo kauresa voti banu Rais Azali yake kashindi unika mbuoye yanzao zevoti ndazivi zevoti zijo kaureshi habonsi jubanu abasa zijo uzia natija njema za Rais Azali wae binafsi kairu hanzambe ngwanzo ya votewa hauye kamba ngwanzo mbu fulani do ya votewa ngwanzo nono do ya votewa ndazibi zijoka uzia andobi eulo duniani vanu ujoka ushinda yaziye njafungu wa Mungu mrasi kubwe Mungu yao ba Mungu ekadwenda harume masanduku ya vote ko ya paro na munguranzi atudo vumbu wa Mungu yao na mtume nguna vumbu wakati uzisa mwanadamu shanja uzisa Mungu ngarujoka arrazaku uodo uruzukio wa ruonsi pia ajabaru uodo ufanyizo yanzao haeche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mrasije haja kansi kema yeye ngujue tauhidi hanasi haungu amini ya tauhidi hanasi sisi ngari aminio ya tauhidi rahana wandu wenji ngari juwao ndondo ya tauhidi rahana wandu wenji wajigerehereo unu wambao wasomo wambao wasomo ngam amini ya ukaya ngari metrizeu ya tauhidi riyele wa ndondo ya tauhidi ngari juwao yabo mdatsinje muhari yao bakarjaja harma ndogo za tauhidi riuzi sa suala jangu edobiye mandamu ulo dunia ni banu abaha harme maswa yanu yomane
ujuka ushinda yazie azali asumani haruma voti yatsinike ye mru yeye yanzau ye pouvoir hau yatsijinike ye pouvoir hata sababu yindilwe swala yule mana na luzisi dabo ndrambu wao ya ukara isa azali katushidana na mndu yode mana na uzisale suala raisa azali katushidana na mndu raisa azali ngu maîtriser ze organes zonti pia zawende savuti raisa azali ngu maîtriser pia kasuhani sada na mndu yode mana na uzisale suala wandoli Mungu wakomori na mwelewe uka nyinyi ranzi ni mshidano na azali mbeshe wa siasa umalahuni hani homijini hani Ulaya Faransa ni mlio yauka hata ni wanduza tu mlokomori msedema voti mwana wangu chorenga se voti mwenda mvoti mwenda kamcha voti nguchorenga yode lugha marumili wayo nyinyi mlio Faransa Ulaya Faransa hosolomose famizani mzidirije hunu watoto uambia ya kukana mwede mavoti nono basinga mwambia uwa ize famizani na wala wanduika uwa jomwishi yani mwambia ukaya msende bekandi jarimanza uwo nono shaula ulato kailende abitso wakati shazalingu jonika uwo yeye yanzao yotile siasa yotile zomambiwa wakomoro yotile lugha yotile campagne de communication ya hanu nyinyi opposition nyimshidanao na azali na mweshilero rondo mtitokama abantu no hajangu mtimbulioni nuno katsu mtimbuliani nuno ngumweshelezi zoni izu ya mambiyani mzirensi matukubali uziransi zilo ajala hanyu mana hindi raisa azalize voti zonti pia yazile saobanu yatsungo uzihunra yeye sababu handani nyinyi matoka ushindana na yeye mjishindi d'avance hakanga mambia ose famiza hanyu na mijia hanyu yaka narsende harume masanduku ya vote haka uone ndari voti uchojorengani ko wando hae yabo timkaza ni ndabo hau yabo timdeani yabo mitsida Mungu dabo na mambia ni izo mfanyao ukezi izo mfanyao na mweshelezi zangu yaka bali izo mfanyao izo zileza tsongeza azali yalo au pouvoir yizo les atsongeza azali yalo au pouvoir et man azali yalo au pouvoir de hankili ya azali hamshindini hankili wane communication wodu mzinga mnene wa propagandi e kahamba propagandi kampani yo propagandi na propagandi yode nyabao communication na hiyo rais azali yemhodari wa hayo hana nyimshida nonae hati yale patiko hilo mjigereheri uka hari maniye kujoka urenga bali yotsile namna ya kistaarabu yotsile namna mtoka ushidana na azali eze voti za virazonti pia neze kampani za virazonti pia akarja mweshelezi zani zango hizo mweshelezi zani hizo madunganazi narilawe nono narilawe basi katutsama mwanzu no ile dabala nono uyuchado nikamsomo nono mwiso hamidaba sikubalu kamidaba shamidaba laiku papisha laiku wangaziji haumparisha dabale tsandaya bwangaziji mtsoma nugoza mapenzi amparisha dabale ikoni mparisha dabale tsandaya demisimu ikoni misimu tsandaya
gegamniri hauna ulabata sababu hindi na izo ni mabiaoni izo dezilo ajala hanyu wumsouzishilia yude mana na rejei ni mweshelezi zaoni ni mabiaoni ukaya ekomwe ndondo adobi eulo komori banu mwana mkomori ujoka ushinda ya ziera isazali na haini votizi jo ujabanu ekara isazali hatumaini hamba nono leu vote wa député nono leu vote wa gouverneur nono leu vote wa président de la république andazibi sojoki ndasini vumulia Mungu yao ukautoka utoa azali Mungu badi ya jana sisonsi pia Mungu angekataji ndabi Mwenyezi Mungu ya utajirisi ya utoa usikini ulo nu tuenda wende wambie Mwenyezi Mungu kabo Mwenyezi Mungu undide tajiri utoa usikini lo nueka Mwenyezi Mungu kusoto unika mapesa hambia ukaya juu habotasi usambaliane ni ardhi wende wataheri ziki yaho ubahamili yo wajama tajiri duniani lelo waukwaja sola lena mnaine mapesa angu wao binguni ya la dhuba bumtumamu utajiri wa usaha akili na maarifa awe Mungu toloteleza Mungu dojo kautoa azali hiyo faiblesse swati hiyo point de faiblesse swati ekasi wa komori rendi hata azali harishindi hata garabao rihimida Mwenyezi Mungu ngomla biao azali do maîtriser armée azali do maîtriser police azali do maîtriser zikao za mwende sovoti azali do maîtriser mahakama parce que c'est le président de la république et ndio biambia utike president ndio biambia usifanye taratibu za uka president tunake president bazali hakana mahakuma ya kamili mkama hakata l'opposition hedi hafanya taratibu kaja ilenga hakudeta haja haka ushindana na inamrisa hufa Mamadu wakanaezi azali hamshindi hamboho iwanu wanambiao tunafanya jazali ziyafanya windi harma voti windi washindi azali windi harma voti windi washindi azali Mamadu hakana pia hakana le jeshi hakana zenongo pia hata haka vice president ikililu wa mhono wa mapesa ya utowa wa mhono ni jao ya unika Muhammad Ali Swalihi 500 millions ikamamba hata ni mambie ni wangu wabale mapesa yao wanikiwayo wabali yakaubesha Muhammad Ali Swalihi ni kililu ngamjo msite ya nini mambieni ni mambieni no bahala ne mapesa yao ikililu ya yaunda ibanu pouvoirisi mapesa yakane pouvoir Muhammad Ali Swalihi yaka vice-président de l'Union des Comores en charge de finances et hashidwa ni azali mshindije hamboho hamwibiaje akili na ustaarabu urabila lami yemrende nyinyi mshidanona azali na mfanyeze taratibu zonti pia za ushinda azali shamsilo livumbulia Mwenyezi Mungu huka hari Firauna kwa yakanavula hana Firauna mamba kwa yakanavura hana Gaddafi ayabulu bahanu maisamaja mashindi habo opposition na ni daula za badinde manana badinde daula za haki za mafiti ni makalima ya hanyu mnyazi
ni mshidano mwanzo mshidane na Azali na mwende mafanye Joana Shohatu ekangwa arilo zao ekimila nansi hongazi jani simambiani mwende mafanye Joana Shohatu hongazi jani ekangwa arilo zao wanauma hao ekazende hata ziraba eya huwa mshemeju maya ile jaliko ne mfomo nsia heto arabu ba he kaziraba watundu yembenge ya he mana mahao kaya ngiombi ba hiwo uto wa utuda wako hufunga boshino juu wa uhuzu ani wapanini wakomori anisi wakomori wa utuda wa uhuzu nuwadekeze mbenge yahe mwana mahao wanzua mteda honi simushilizi zani timrongo zani shikomori na mwede maunjili ye fedha ni mshidano na Azali 2029 mtoweze harara ya uka Azali ngujoka urenga ngujoka uka kandida Azali kanaka uka kandida Azali kanaka uka kandida zemanda mbili za hema na mngazija ngazi hisao 2029 zemanda mbili kau haini manda yabo mahamitsanu zemanda izo zombili yo mahakume risariti mizi ya 2024 rialisa ya 2024 kwenda 2025 yode mande ya bili yo mahakume yode turu ya ho wangazija na mresi mnyanya sheka Azali ngwanzo ya badile sharia ikaincha wakati Azali ngwanzo ya badile sharia harme mahamira runa meziminane ya mbakia hayechera Azali de ulone fursa shatinda webo opposition tinda webo mfaransa mwenu tinda webo mfaransa mulu de raisi wahe edaula ne raisi wahe edaula ulio harma ensinu abaha luamba rais Azali Asuman ulo na fursa yanikiwa ne sharia ya jue ya badili sharia par une loi référendaire hau en congrès Azali haisaharambia ya ukaya kana kaubadile sharia ngutimizi emanda ya haheinu yende zahe 2029 ya organize ze vote izo ilengao shadan la ilaha illa Allah shadan na madrusta sheke masuyanu ya rongo wao mabubo tasia Azali habadili fikira haba ngamonzo ni muzi senini wa Komori anga ni tayari ne constitution ino haukamsi tayari hayeche halalan tayyiba hayeche rais Azali doulone fursa ne sharia shahele 30 Julieti mahazi uzili na 18 kaushodo sharia shirende sao abaha shinika rais wa he daula ya fursa ya ujua ya badile sharia shadan la ilaha illa Allah shadan na Muhammad Rasulullah Azali harini kamiani ukakana ubadile sharia ishondisho yadungao ngwanzo mwana mzuani ulaba na 2029 ya jiate de masiwa sibuzi haundabu emino mimi no sambi hakabanu hatoka hama Azali Rabbil alamin ni wanatoto rahamatsuhe manyo ni wanatoto rahamatsuhe manyo mwajalelo ye Facebook ya jayabulwa ye internet ni ya jayabulwa emjwe tafsiri ya wanatoto wode mrikawe kaja duniani hafu hala wa duniani kabasi wandu wajoka humrehemu heze ndongo ya ziransi duniani sidoka kajaza ya amana Mwenyezi Mungu ndo mvumana sheka ujamu duniani mzaza hao kaka dimana hauzaya ujamu duniani kabasi mbabanu walo athari ya monima
ya hao waihansi tarehe ya hao si manadamu wa mzaya hundu isima wahamsihiri hufanya nzia hundu nyumba yabo kula wa duniani leze rongo na zivumbu abo jaka uzifanya yabo mzaza hao haka au kaka hunu duniani garudura kuzihe kakutsi naze rongo na zivumbu abantu hunu duniani yabo ngofo moto mtutu yabo ngofo moto mtutu ngofo puhu ile tafsiri ya ufapuhu ngofo moto mtutu ngofo japuhu akabuka de paro hanyuba buka de paro lekeza mbabanu buka de paro ndaisima waunda uni warongo za abantu wana atoto atutu watsujua abane siasa inu jana ikaje eyangu hada ubinge nonda hubilelo Facebook ichaibula warede hamali deri politique bamruguni kwe nafasi ya koda unihahe hau yake honsiani hau yake homsiruni ya dorongoa na balosu kuyajoka hufaa gusujoka hufaa japu sinzia ya ifanya sisima ya shihunda sinyumba ya nyunda ijoka ulalwa ilalwa basi kama angalia watoto atutu warongo wao harme Facebook wana watoto atutu warongo wao harme Facebook wanjua jile de malideri lelo wa siasa na mjoni chini hao na mjoni chini hao baka mchokwa jua uwinji wa hao waongo wa Ulaya wana watoto atutu waoni wafumbu wao uwinji wa hao wa Ulaya uwinji wa wana watoto atutu wao ni wafumbua na mjumi chini hao mwelima uzisemi chia hao yenzia yaho wanduwa waifanya ibirwao ni wanadamu na zinyama mwelima uziseshe isima washunda wanduwa mjiwano wa maji mwelima uzise nyuba waiwaha walu wanadamu wanjia waila lao waudwa himale luho wanzuwa lekebeshensi hawaya ewinu hufanya nazibi rohanu ye hufanya ndi ranzi rohanu nge uje humrayani waho wazaliwa nge uje humjini hanyu halakule lungo nzorjeli hunike yensi wirume ndabo ulondo liunika wensi dawe mundu hufanya gofanyo izo luzisawo rambao wanu wajalelo wanzuwa mbe siasa kwa tusuloju abanu sambi wala hakana mnaje harumezi yae harumuna mnaje basi sambi kaja poroshindwa voti wadawuli wandu ni mungu sambi kaja poroshindwa voti hatoka hama azali woi hulona azali woi kaja shinda voti azali do azali ya do shindwa voti azali woi azali ya do shindwa voti na mrejeibu watoto atutu bwana nile wahesi ya sayinu wahensi inu mwinema atunde tarehi ya 2002 uja 2006 ne tarehi ya 2006 uja 2011 ngamjoele wa izo mimi na mbao wankwezi watukufu ni mrongo zaoni nanya hata nini watoto atutu wakabanu mjoka ni wandu watukufu mjoka banu ni wandu watukufu shadabu mtumaja mtungo uhima mwamba mnyanya basa azali hato shindwa 2002 uja 2006 azali hato shindwa pia zeko tia kaurabanu sambi haja amba silizo mungu ya zanzao miti prezida wa uloshindwa voti zevuti sambi ya zire sabanu zonti pia lanti 2006 hata 2011 sambi kacha shindwa donc hata voti tsoka nonsi eni ukuhamba hahundu no lati wa sambi basi sambi yeso toa amri
ze natija zibadiliwa masiku mazima zibadiliwa ho radio yuchidaba ha ngamo radio ukatisambia kauruma ngamo radio Komori mide kudume yakoi ha koza kaubalishi haza kisiasa harme ortese 2006 uja 2011 raze jatendele waninono ikade siasa silelo ya Facebook bwando uli bwando ni Mungu banu mimi sinono mlelo minono mjana mna mlelo na maulu na no shao no jumo shao urjokana muorike duniani. Basi mheshimiwa rais mzamani Ahmed Abdalla Mohamed Sami kaja paro shida voti sambia ndi hafanya maha kumeobonze haja batsilizo mngwaza nzawe safara lelo ino nsushilwa voti tena silizo mngwaza nzawe safara lelo ino nsushilwa voti tena azali hadungwe namna yoranzi 2016 hata na lelo azali kada shindwa voti kada shindwa voti kana ushindwa voti kada shindwa voti kana ushindwa voti kazali hatsulu hanza yambe haba hagambadile sharia shinu aba sharia gashijohunda haubondo sharia gashijohunda reka ha kongre harmali jobala mawakala manange 100% harmali jobala mawakala e kongre yofanywa ni mawakala ge 100% harmali jobala mawakala e kailo anzale se referendum lo mwana kamba ngutso johunda ye winge to pass e kahimi hata 2029 wa Mwenyezi Mungu ajohumle pisa omuri hata 2029 yahudu mweshi hulini ya etornan wakimana mzwani base mana mzwani azali ya johumtendeza uodo johunda ramanza rakamjanza ekomwe ndondaunu wahe opposition mwendao yamjoka ubadili daba msamuhuzuze nitunda msamuhuzuze nitunda ala hilo sikanza nje nike wawi woso nwa wa Komoro haka ngamina jukumu mkuu ya hamba iso mimi nifikirio nisono nao ngarombi yao Mwenyezi Mungu rais azalia stehi sharia mshinji shahoma hasibusili na 18 ikawisho wae biashibadili wae biashibadili ikahaja mangonzi ya shibadili tena ndaye wae yedo ulo ne jukumu maana yana bao yedo ulo ne jukumu ndi heni mrujo ka ukontre nizo mimi namba obana maana mimi kanga mrongo ni urongo wa hasharia ni urongo wa hasharia ni utwaliye sharia ngeti jorongo wa ni utwaliye sharia ngeti jorongo wa yule mana na bakaya je suis l'intouchable d'abord le juriste yule mana lo intouchable juriste mamini fou yo demande lo intouchable juriste nongo fou yo demande lo intouchable heni nongo njoti zamba muzitwali he sharia ekaka zinahuntia ajali yo de sekren ku ya hangu ya haini wakati ndogo wao miuji refere ni constitution ni sharia ni sharia zonti pia emana njokabia imanzishi jimla wa serikali Nur El Fatuhu Azali Assoumani manzishi jimla wa serikali ikao mimi ngamumsite heze kwa maana ya lonizo silo kaide mwana wa mfaume deze kwa maana ya lonizo kabia bi de ilmu ngamuiste harmo urowo
harmo urowo juzi ngasina nsihunne banu si ono video yo retage yo lotel retage imadishi jimla wa serikali hakauparaye diaspora ya jia yeleze ya idrage enamna ya he diaspora hwenda windi watsahe mali wajewa investise harmaenzi zeno kuiso sinshangaza hata zintaitwa shahurwa sababu ebanu fatuhu hadiwaza eza hunga zara hombeni nelotel zara ya he pariamban ebanu wana wastarabu wanu wa he diaspora wanu waje watsangani waunu retaji warongozi wawo ni fatuhu ebanu yanuma swalabwe ani yanuma zenze wasubuti wahundule kilo hukalingwa juele kensi waelezi wanongoza investissement ya diaspora enobiye maana mkomori wa he diaspora harmensinu yajibu Rais Azali Assoumani harme politique ya he investissement eno Madame Zara womana mumbeni diarwa wa mali ya jazi investise hauraji banutiju wakumuri wonsi pia waziona omiso hili hajahali wane mahakama mahakama ya jayamli mahakama ya jayamli yebanu leloje Nurel Fatihu yebanuje ebanu nyinyi diaspora nyinyi matsangano banu kamtsujwezi jirio banu tsiju kamtsujweza unema na mshohanu kamtsujweza unema na nyani Zara yani sulungu sama stanja swafi au nomiso wahensio bahani ya watu hani yaboro sanzani mabieni yauka sisi ngarihimili yao watwania wahensinu shabakati l'internet ya ngarihimili yao watwania de mwana mshe ja Fatuma Saidi Islam de mwana mshe ja Zara wanawashe wao wanawashe wajitole ya faida ya he investissement ya yensi ya hatu anyiwa na anya wahowa wanawashe wao na wavumbu wao waili mwapa wajuzi holotelo retaji pourquoi watsure ngaze mikroma bia Nurel Fatihu ya ukaya kushia ye amri ya hani nyinyi serikali mwafanya nezajiri sisi wa Madame Zara na Madame Fatuma Saidi Islamu ezenongo mwafanya hindi nyinyi serikali avant ya uripara wanu mche mdorele zanongo za politique ya investissement c'est ça ils ont déjà kaulinda nyinyi mjibu shabora unaukaya ngani maswala abwe nyinyi diaspora excusez-moi le mot ngani maswala abwe parce que ngani mabeze ngamria ukohamba ze sibuzi yo de différence yangu na minani yo de différence yangu na minani et que serikali ipanga nusubuti chihimi sabe serikali sina namna ino kamjajo munda usubuti wa ugabili Fatuhu mami ukatsile namna ino rishi ay politiki ya waibalia marhaba menchi bo Fatuhu garjo hakompanyensi shakarjele weza hunda uanasho hatu wala uwaili Fatuma Saidi Islam na Madame Zara c'est ça les hommes shasilouria matswanzi uza yamna haramu matswanzi uza hamna haramu kanina ujua rike harmensinu libuliye mnyanya ngaranza uyensi yendele usoni she sirikali kena ujua urihansi a genoux rido haba izijo wajibia yoke na ukiri ebabiyo ekangwa toka unga na wandu ajina wotsila mimi. Il faut faire la différence entre les journalistes et non. Il faut faire la différence entre les journalistes de ce pays et non. Non, c'est à part, c'est un état dans un état. Wambikawe et que c'est quoi les ida yo subuti harimi hazamba. C'est haki bahanu zilio ya buru bahanu ya himao. Sheka himi la minyanya na udhalimu. Kali hisoke makama ya Komoro ya dhulumu wanawashe wanuwa ili
ngaruzi sao serikali haruzi sao serikali juzi rireme yakoti nize miliari 4 wazihunga walibawe malisansie wahuandu watolo hazini ala aeroport karjaremia koti karjaremia fatuhu koti kabresha kalamba bravo fatuhu mimi fatuwani hulu mimi mparisha mrumo hatu armo wana wa inusa abudu mwishamzima ya parohulo da mimi mdu wa holo juzi hafanya nongo serikali ya hae itekeleza miadi ifanya nongo ijibu ye maslaha ya howana walisa yode haki hao shabu ajibu na bravo marhaba hakizuti nongo la paroziona banutiju wandu wetolo hazini wadoni kwa wadoni ndamnize wakati paroziona na hizo haki ndio tolo hazini anikoze ya ndamnizewa ngezi nuza wandu watolo ni wao ritizambe hao ritizambe paske fatu yeujisa ye bogos ritizambe ukaya ngabo dhulma husulme mahakama karja porona Kalja porona ari ya kurdapeli yararilwa ni decision ya ni jugement ya premier instance kalja porozona mujuza wajiri harme mahakama ya azali ya lelo mujuza wajiri harme mahakama ya azali ya lelo ça je le dis haut et fort et kama tamtaki hafanya pouvoir en cassation yoketuzi ya exécutoire ya arrêt. Ça n'empêche pas, il est exécutoire, il y a arrêt. L'arrêt, c'est l'arrêt. L'arrêt est inattaquable. Les pourvois en cassation, c'est légitime, c'est le droit. Hakim vient dire, c'est taquet, mais ma kamaya jou, c'est yoketuzi, il y a arrêt, il y a hura, il y a si exécuté. C'est la justice à la Azali. C'est la justice à la Azali. Je ne te parle pas de ça. Yali nsizambe hao bami hanza azali nsizambe hao bami manzani wa azali yabwe singe joedaje yabwe si yonge joedaje ekaizo ye serikali ya azali wafanya unai kabasi wangu wahimao ambao kasile namna hii yabwe singe joeda namnaje badi yabo minsuyenga azali badi yabo minsuyenga fatuhu. Au contraire, milo warelondo, hakabilo gabili, ezembiti himiti zamba, sham zambo, hamastei, nsu zamba haniambi, yode namna raduanzari lekezensi inu, wandoni mungu. Zinji ngazifanyishi hao. Kabila muhima mziro, wajiri vanu nanzao, ni utrete na minga mjo utrete shanga mcho chende nione sema hoza nisikinie rais azaliwa bahani aliyo ne barnamaji ya Helotel Galawa omiso wa Helotel Galawa ne investissement rais azali Asumani ya jitolea ili Helotel Galawa ike le projet phare ya Moroni ya Moroni Nord. Ikelo projet phare ya Mitsami Hui de Galawa. Raisa Azali harma mahamira ya misoyinu hajitolea kabisa ili Helotel Galawa yonele jua. Ma soi-disant investisseur. Entreprise, soi-disant entreprise égyptienne. Luambo wa ukango wa jiwa wahe Helotel Galawa. Shanga mazoni mjuse ni Komoro. Mali inchi ito chashi Raisa Azali ya ito wa harmai trésor public. Imana ikatamba de trésor public. Izomaliza daula. Izomaliza hemarainya. Izomaliza wa Komoro. Raisa Azali yasi amrisha. Etepeje wa daula ya Komoro. Mwida kabereha. Alufia Fataha Manjasadi yam amrisha Raisa Azali yam amrisha Manjasadi
yatowe ze mali hizo ziendelee harme proje ya Galawa. Hausikitifu unumezi wafukare ze hazi za Hotel Galawa zifashili zipala alangizo bonzi. Ema Egyptien waju hawatawa uwinji wa hao wabakisha wa ilibanu do alobanu wonsi pia waju hawatawa. Daula ya Komori ilemma anvazlin daula ya Komori ilemma anvazlin anketi bo anketinga zendele yao hauka sile majini ya mapatata batu ngarendele yao hata rijiwe obahamu ze mali za huwa Komori zaendelea plus ya 4 miliard mapesa ya Komori. Ye hazi afanyishiha ranziro mwaliso ye chantier ranziro mwaliso lebela saya lahe l'Hotel Galawa. Eze hazi zafanyishiha ngazi kiasizi wao ngazi linganao ne 4 miliari ikao ilawa harma trésor public ngarendele yao raha karjazia sisi ngarendele yao raha karjazia rijuauro umjuwahe Galawa ya mwandu ya hezi Ahmed Abdallah na mwesheleni wataalam wahensini msahe tarehi ya umjuwahe Galawa ya mwandu harmi hezi Ahmed Abdallah ni mamercenaire eika wapa zebari daula ya Komori kaija katuwa hata pitus. Daula ya Komori umuundwa wa Hotel Galawa hanormu ya l'hoteli ya 5 étoiles daula ya Komori kaija katuwa hata 1 franc. Lelo zebari hindi ni sisi ikao rahai hazika ijahisa riwazao miliari 4 mapesa ya Komori zalawa harme daula ya Komori. Au mandoniwa Ahmed Abdallah ne mamercenaire ikawa wazebari watina ukai daula itowa hata pitus. Lo suala ikawa haini mwana Mkomori ngela himu ya sijue ya tahi ya tansawe ya jue ikao kama mshukurio mzee wangu mbaba wafahami Ali Nasor mzee wangu ka pour moi c'est mon papa mzee wangu mzee Ali Nasor Mwenyezi Mungu nguzo mhifadhi ya umbe umri mle hakaila demonima ya hatulilonio abaha harma itarehi ya hensi haka mfano dishio shahahe ya shihifadhi ikawa ikatireje harma de suala la humjo wa Galawa ya mando ya kaujahe regime ya Ahmed Abdallah ne mamercenaire kawe mbabaola mbaba na swifu bisodore jei mbaba na swifu Baraka Ahmed Abdallah mbaba wa uhuru ulambia kaula kimule foto la hahe likaziwa haini biro ya serikali mana Mkomori ya jonjia so kaula kimule ndia ulele foto la Ahmed Abdallah mbaba wa istiklal ya Komoro Ahmed Abdallah Abderrahman ngera elahera iswa daula likewe wonsi kaula mbia hati tarehi ya hafa hata sababu ndo wani ya ensi walafu halali walafu hafu shahidi Ahmed Abdallah tariyahe Ali Nasoro haibolo haramesho shahahe ikao tsashimu ni msulawa eshoshinu hushi venua msulawa akikatija sangalia harme traitement ya he dossier ya Galawa lelo wananzon traiter dossier ya Galawa lelo obahani Galawa ya rudia lelo neze miliari ne mapesa ya Komori rafogolo azo ikan gatsa hawe ma expert undoa fanya se expertise wajue ze malizato bahanu za endelea usue l'Hotel Galawa abaha. Je vous demanderai mes chers compatriotes mrejei harmeshio Shamse Ali Nasor omjo wahe Galawa wakati wahe mamercenaire udata sababu hindi domwiso wahe apartheid ya South Africa
njoka ya omiso wahembana ya apartheid ya ubanguzi wa rangi watongeza Mandela yenda pirizo basomiso wa apartheid enkodo ya apartheid. C'est l'histoire et la diplomatie ya Komori ne Sud-Afriki etarihi Yemze Ali Nasoro haiholo harma page numéro 82 et page 82 ya Heshoshin. Haini mana Mkomori ni dabu leshio ya somea juwe ye galawa ikaujaza dari basi mwiso wa apartheid ya hisa ye Sud-Afriki ikaimetewa sous embargo. Hawe akawatuhumlwa ukaya gwabisao ze ezomozamro za nucleaire uranium wakaurumia uranium harme zomo za nucleaire e dunia wawareme wawatia harma sous embargo. Bandia ya Sud-Afriki ikautsaha inofanya ze transactions za hayo habu yakawaka harma sous embargo mkataba wa serikali ya Komoro nensi ya Sud-Afriki dojawa unde hotel Galawa ilije isahilishe yezombo zahe ya Afrika Kusini wajue wadozivisa harme hotel Galawa hawendelea ya obonze reza kaunchi ya harmensi ya Sud-Afriki reka zakaula wa harmensi ya Sud-Afriki zikaubira harma hotel Galawa yo dosieneni kao ye mzee Ali Nasor harmensi yoshinu Ali Nasor entre traduction et tempête une vie au service des Comores e unu anitio ikao wanruenji wandisa unipara ili watsaho baneshi yoshinu shilio ikao ye mdulo ne numero ya hezio zinu mdulo ne numero kao kamnungu tsaho yoshinu mdungu mparo he 448 0609 348 0609 yani ngohuro yeshio ha 17 euro ekahureme numero hiyo 348 0609 ngohuro gojohunda yeshio ishowere washo haini bahanu kaodo doulio doku ani eshio shinu harmao onkade uo ye page 82 tsainu e page 82 ya heshio isho et page 82 Giamba Uhindi, le mythique hôtel Galawa qui a placé les Comores sur la carte touristique sur le point de renaître. Le mythique hôtel Galawa qui a placé les Comores sur la carte touristique sur le point de renaître. Donc, et kawasuri harma orowo ngojunda rongo sinji ikaongo joelewa e Galawa iwa wazebari alelo rifentiwa zabari ngamubo Mwenyezi Mungu ike rishindi rihaba relewa yaka raha kalijazodowa haukweli lesuala la hotel Galawa no mzilwa wa hezi hazi ngasina mezi mfukara na mjweno kani wa Komoro heni za tsatsaya ngamduzi jua uhusu suala la Galawa na ngamwinviteni mke hashiri ndodono kabati zijojiri harmensinu mtoto nikiwazo kabati zijojiri harmensinu mtoto nikiwazo homu sanifu hayo yeshen libro de Komori ndo yabo ngeshanshio ezambishao harmensha bakati la internet esitinku ya haki ya habari za Komoro ngeshanshio ezijirio harmaisha bakati la internet kabati zitoshanshiwa harmaisha bakati la internet ndrabo hafu
ngari wonde yawe mahakama ya Komoro kao ya ukartuzia wala karna uparojozia sisi silerjo kauzia mahakama ya Komoro rike karamba yezendao nezisohenda ama munu directeur général wa AMPC ADC eze mali yaniki wa zone trésor public angizonda rijoktajia ye procureur wa jamhuri wana Bismaila rijoktajia ye waziri wa mahakama rijoktajia ye procureur général kujua hizo rambao ikangara mundrabu ikasisi ngara mundrabu shabakati l'internet ya kabati mrulo na droit yazingare shirika la daula yabe idhamana uno yabo harenge mapesa ende zahe kabati mruo katina nafasi mruo katina nafasi kabati mrulo harmensi yuni ya ruhusiwa ya jwe ya menrabu ngamparo procureur général ngamparo procureur wa jamhuri ngamparo waziri wa mahakama aze mali mamunu yanikiwa yende alekeze ye pisi ya heshiwanza shandrege eze mali hizo ngizoda huu eze mali Yasser Ali Atumani yanikiwa zo yende alekeze aéroport eze mali hizo ngizoda huu plus ya 4 milliards ma pesage Komoro e serikali ya Komoro wayatoa wayanike mavamana wao waili wende wafanye hazi haruma omuundo no mrekebesho wa hele dahu la heshiwanza shandege shama taifa shamaroni Prince Said Ibrahim ngamina haki mimi bahari mimi shabakati l'internet ya nihime na belabo nsina haki ekansina haki ya hamba zelongo hizo bo procureur wa jamhuri ekansina haki ya hamba zelongo hizo procureur général mana hindi nini bulu waone tembea hoy yabo nsinge joida namnaje mana hindi nini bulu waone tembea Bulu anetembea na minga mhoyono nesafirie mavamana wa daula namba ukawanikwa mali kwa jasitekeleze na mnaza lavemu yoke kili heni mndu urongo wa bonrongo nganzo yake vamana ya hujuma hizo yeye ambao yode namna nsini ujo upangayo shati dotsokari jana ambao hatari humwe mare mrudaza mwerangalia mwerangalia majuji ne maprocureri wadoka ukaorangalia wetse yaboje yabo nsinge joinda namnaje yabo nsinge joinda namnaje hakensi yo rekebeshewa ne information imana do watangazaji waudu mapolisi waudu wafanya uzianketi waudu nini watsansa weze mizijiri yo harmenti wazambe ili mahakama bao wendelee wadunge wafanye zile search ta enyarenda na yajijuwe yode namna nsi namna koenda nongo itsondiyo hangi wongena sambaze nongo itsondiyo hangi wongena sambaze babo kabati daula bufabila lamu tosa na salam hoju yahan ala barakatillah ipindi maksus rijohuja rim tsasawleni hawraji le suala lahi galawa ipindi maksus rijohuja rije rimoneseni ye opposition enamna iliyo no valif uliyo baina ya heyezi no washida nao nezijio harma lejumba la mawakala enamna wanabunge wasabu hao omra hao to sala salam hoju yahan ala barakatillah